In fact, beye a week ni menya ehu ensusanso kakra me hwehwehwe mu a se mehu edien pa na ekoso e wo Ghana yenua ne di mu no na mehu se recently kra no publications ahodo aba from the Ghana Medical Association eya doctor fu nyina nkabomuku a wo mu raise concerns efa sa ade a ha me eye yenua ne ayedie ehu nsem no enya sem ketwa. And when we have Ghana Medical Association say omu raise concerns over enuania ye todi ewu krumu ha na se baby a yedru no is very serious. Very serious. Na ni nyina ye say bra Facebook, bra YouTube, ye live on so TikTok. Obetimi a join here. Say wo de that screen so a enuane a yedi no fa dodo no ano efri yemfuom na ye de abadwa so na ya beto e de akofie enti se wo hwe a efri okuani ni nsem na dwadini na akoto abadwam na ye nso a ye bedi no akoto e de abaye fie na sa cheni ya enam ansa na aduane na beduru fie no ye wonwumaku ahodo a ese wo mo hwe se enuane no mfirafuo mu nantemu a mera medru efie no ayebedie no ehunte a emfa boni bia amreye. But we ask ourselves say eno na yehu ya na what is actually happening over Facebook me no be fam kakra a research bia ba e trend that is by Ghana Standards Authority survey bia omone ekuo bia kabomu omaya sa nhwehwemu no abetodwa ema ebohu apart from Ghana Medical Association o masem o kan no na obekodwa so ato tomatoes no ye ko kama but obe pam no na asa afi ne yadua enyini emu green ye ne pekwadu pa me pekwadu pa na metahia bi because obe toduru fie no wo hwemu a chese wo bomu ana se bode pa na wo hwe no nye kwadu enso ehu shen kama yellow kama odi beduru fie no e kan wo se a unsa de foforo kra na wudie mango yesi abre kama beautiful yellow but ube kemu no na osekra afem vegetables ahodo enkruma cabbage edian fe na ehwehwemu o ma ye samples ni bi na gu Facebook no beba Facebook a ebi na gu no ye be ka sa research na ho asem me kire wo se o ma ye nhwehwemu and this is how they package it e wo lab ho enkruma de enkran agboglosi ena Medina na ye be hwe sa research no mo ye sa amia mienu yi sanse nuane ahodo ni pinu akopiem ho omo ko sa market no ne ye hunu no ehu. And we need all to be careful. Ye bisa ye ho se chemicals ya ye didua ye mfuniye no ene ye ka kidney problems ye ka yade ahodo bebre aye nya free ye nua ne die mu ne ade no obi fin se o mi di fruits and vegetables ene be mama hoden not knowing say chemicals are ya apply ne no ma no eno kra no say kokun ade na what is ka to no say ye si di fruits di vegetables what is ka koto no eno no so kra say ese bekun a lot of them because one agrochemicals and chemicals are yedi edi dwuma di dua yemfudie no pesticides no money other ones na ekeka ka ho no mo didi dwuma ni nyina no ye kunkum muwa wo emfudie ne so ne ade no enye ni nyina na enye papa ebi ye approved ones a ye didi dwuma eyeye te se de aban di bi ma mo spray kokoo so ne ade nyina no ebi ye but one ekwan a wo mo fa so eyusu no no akuafo ni bi enkyerɛkyerɛ ni nimdeɛ no ɛwɔ fam ebi nso eyusu ema ne bro so ye bɛka no brofum sɛ excessive application ebi nso hu ne sɛ asemesi kɔtɔ aduro bi ɛno de yen kan kyerɛ yen sɛ akuafo yenyusu de nanso ɔde yɛ ne mfudie no ananse odigu ni tomatoes so odigu ni cabbage so no ɛyɛ kama odigu ni nkruma so ɛyɛ kama nti ɛne saa de ne nyɛ kora ma menkɔ pebi na memfa megu so nanse ni anti kromu a ɛne ɛtese wo mo aton kube no wo mo bottle bi si wo mo nkyɛn a wo mo de aduro agum
eye aluminium sulfate enti odi gu kube no ho a unse kube no se wo hwani ho a na da ho a by 1 hour 2 hours no betwa ho aba na se ho no ehoa ba we no de ubetumi akokurom kube kuro no asisi go na abeba na da so ye fresh ni nyina ye chemicals na omudi gu ho no enti emane nsesa koda enti deliberately ebi nso nim se chemicals we ya me use no enye de ese me use but obe use and the evidence eba no worrying Jeff me pese ye shas ye na ye hwe ho no fato so mame we for first state in the Ghana Statistical Ghana Standards Authority research no ebetu dwa na ose poisoned vegetables. This one just ending of last 2 months, June 30 2026 and a publication by just enche you new 30th Ukraine August intimi fan say just barely a month ending naka krebi ni na so be ya ba just nnuane ayedi no omo ye nhwehwemu we no bosome ne naka krani enche almost say study reveals high pesticide residues in cabbage okra sold in 2 Accra markets. Na markets no ena me kan say agbogloshi omo hwe eye Medina nso eka ho na or say a new study by the Ghana Standards Authority has found high levels of pesticide residues in okra and cabbage sold in 2 Accra's busiest market. All cabbage samples that was tested from Aguglushi and Medina markets exceeded the minimum residue limits and were considered unsafe for consumption. Jeff, next one no. Or chese cabbage ya womo fire ya womo ko ye nhwehwemu no. Na chese cabbage no enyina no. Sa nura ese ye digusuo ma etimi eye kama no. Level a ese egusuo no. Akuafo no aya ma na brosu bebre ma chese enye safe for consumption. Nkruma okro or say okro performs slightly better with 1/3 of the samples failing the safety test. Nti say yes safe we be di no omu che nkruma no eduduo mu ade ba market wo di na omu che mu miensa emu ba ko de enya papa kura eni se nipa die enso ukodwemu a meni umienu de beda ya hunu wo de bra Facebook or say from the findings Agbogloshi produce was far riskier than Medina. Only 16.7% of Agoglushi samples were compliant. Eti yebumu ohabo pen memfa say fa no edua emu be ba ko pe ena na eye conform to standards ana o mo pe no ewo Agoglushi Medina kura de no o se eye kakra o se compared to 50% at Medina na se Medina kura de e wuchemu edua emunum de eye na say enoma a wo koto no cabbage ni enkruma asem ne yekan yo research no mo ye per these 2 vegetables foods no now sha or see the study which reflects growing public concern about chemical contamination in food detected 8 pesticides above safe limits enu no mo use no or see makumako 8 ye wo limit e say o mo use nanso o mo use amana broso makumako 8 oka triticonazole or say no pa no mu yusu ne kese echen 7 no aka no na ye behwe sa enu yi nyina acetamiprid carbendazim ena eye dimethoid ne de keka ka hunu nyina ye behwe ebia effect wo ma ye research no and the effect of each of them it you say who experiencing wo ma bia na nnuane ni bi wo ho ye dia ekuyen na wo se tie the other aspect, Jeff, next one, mommy. Or say the contaminated cabbage came to 2 markets from Begro and Asesewa in the eastern region. Tio, baby, a free no. Enti yami eninko. Se farmers ni na se educate you mu. Se ye hu bibio. Yebenya extension officers around to guide these people. Begro Asesewa in the eastern region, or see Kumasi and Tepa in the Ashanti region. And in the Ashanti region, so no ya how. Or say Adeto, if I get it right, Adeto in the Volta region. The name of the town, baby, a free econo. Or say while the non-compliant okro were from cabbage diana mekaino, where okro diano eye from Kumasi Lapo.
LAKPO, if I got it right, Lapo, in the Volta region. It is these places. Ena okru nunso ehaw no efri. Also the research no was commissioned by Center for Indigenous Knowledge, SICOC, Omone Ghana Standards Authority, and the Kabo Muye. Na empenimfo bi e woman so kasai. Or say Mr. Willie Latte, the director of programs of SICOC, who presented the findings at a stakeholders meeting last Friday, expressed worry that although most farmers know about the health implications of excessive agrochemical use, including pesticide, they place commercial interests above food safety. Or say a creafoni bebrenim. Say chemicals no use no, and this will use to be a cap me. And so said they use because onim so use a ebema mfudie no ebia abo bebre ana ayefe pa ama manfo atu aguso atonti no ono de se nipa bedi a ombambo be ya adwuma de se akuane no wodwene ni sika ho eche nipa no safety ho na de meyam hye me these particular health implications are ewo so je fe no my health consequences no o se papa e caution say ebetumi akoso low sperm count tie low sperm count. Timema or how a man also ovarian dysfunction. In Kosuya Beto, Amo Betmiawo. Menstrual cycle disruptions to menses no. Now we will say or how a womb insists so infertility in women. Now ovaries imuna you say how about when better wo. And these are the serious issues I can was them. Triticonazole was say it's a fungicide used to control pesticides used to control fungal disease in crops. Exposure to high levels or prolonged contact may cause eye and skin irritations. Tiweni and already a crowd or how so we are exposed to this headaches etipaye me say when you should bring dizziness afei Womu kra sebe obeya yafe ase ne bofunu no ubedi de awie na obofunu saa de nyina wo se nausea ubedi de awie kra wo se bofunu so aduane we na atadi pa enzo ubekwa akoto ba ku bi abedie no saa vegetables saa we no na afe obo efunu acetamiprid no so woni de reproductive issues e de be brew wo de get the report and read all of them because of time. Memvi force no kra de very serious. Muscle twitching. Do why did you na eduana di ye nya papa ntino. Obe wo ho na wo ready no baby wo so so. Bi na be hweno na wafono na wo so so. Wonsa baby na cheki say chemicals na ko mu no e ma twitching na hodo. O se betimi moving force no se betimi akoso respiratory paralysis. Home ye kura wa re ntibisi. Na o se death in high exposure. This tells you how serious these chemicals are. Didi we nyina koyemu how ahodo e de bre no yehu ba bi efri but we have institutions e wo kromu ha womo gi akatua and they are supposed to ensure say yenya food safety. What is happening? The FDA, Food Drugs Authority, Food and Drugs Authority mo mandate say mo behwe say nuane a yebedie wo adwaso ne ade nyina be safe. And if this is coming out, I say ya would that because ene obi edidi a vegetable kakra wum umfa we nguso mame umfa wura de kakra mfra yesi ya menwura na etimi aboa ma menipadua na ye kama wiwura no na ye re chemicals. Food and Drugs Authority must be up and doing now. Are you serious? Can any himself wo hodie but where is getting to know another thing? Let's get our men in the markets. Let's get them probably clear to where the goods are being carried from. Na yenya testing laboratories no kra me de metumi kra nka district bia kra nya bi. District bia kra nya bi nya regional capitals no nko a. Na nka nya easy. Some of them metumi a testing in term no. Na nka ho na ba bi o mo tsaye mfudie ayi no. Those districts no kra de kese wo ho bebre. Ministry of Food and Agriculture extension officers no. They need to be used. Are serious? The American own Ghana Medical Association say show mo report o mo de buy no any cases ya wo mu hu from nuane aye dia enye no aye fees ye didi ye and so chemicals wo mu a ekuya wa hu bedwiri hu a hu bedwiri
So the agricultural extension services no ese yetumi etrem no mutumi konfudie mu hokọ educate farmers no se chemical we ye use ni sei ye ese obi wo kra no a wahu so obi use bi no akoto onhye de ni hu nimbie no apply ne saa no de mfudie ndi aba. But we need the extension officers entina mo agricultural extension officers no munfa bi so nka ho go no mudi nkoma utumi se wo dodo no kra nso nhye da no so bebre munfa bi nka ho because ye nkwa ho hia no mon kone akuafo nko kyerɛkyerɛ wo sɛ be on be use the right quantity mon so adwadifo na tiemawe wo de tiemawe adwadifo no munimu omunim pa sɛ bebre nu anim tie we adwadini o kyerɛ de omo ye na nu ni nyina wo 3 ye prosi obi tonka di ya na nu ni nyina wo 3 ye eduro na omudi gusu wonim bofre na otodi na nu ni nyina ye kropacha ni nyina ye dro se otom anyadro na otwi a na anyadro na din se 5 million makosa otom akosi 1 fridge me o di 2 fridge me kura pro eduro ninti and 3 days and 4 days na ni nyina pro otimi di makosi obe na wotwi me no na wotwi me nsa enye hwe na so sese a enuro ninti sa nyama ni nyina ti ye hu se de ye ya nti ye sra epacho aban onga food and drug board fo no so mo share do mo krade ba no mo stop ne pa no na ne pe wo bebrebe a ba wiase no eye sa de ne nya bibia eye no anti ye sra ya di sra a ye di tu ye no anim no ti ye sra na wo mmiri mi na ke kawo na wo mmiri mi na ke kawo enti we Ghana this year bi omo share experience omo wo na adwadifo no nso de wo ho adwadifo no kyerɛ sɛ maame ba ko nyame nhyira no saa maame we nyame nhyira no wagina dwem aka no korɛ o se nya akuafo no nko omo so adwadifo no ka omo no ma bi omo de gugugu so sɛ be omo ade ne mpro yenim sɛ ko obi kura no omo de nuro ayi ayedi hyefunu bi ene ade kura de gugugu so wo kromu am yedi adwadifo no bi nso ka ho mama mutiri mu nya den saa abiri a wo mu ni wo mu no amoton wo mu ni bi na so wo dia wo ba wo beton wo ma wakodi ye fancy ja so mi bu sampanimfo se adro no wan na kraba oman no mu adro no wan na kra adro no aba oman no ya digu makoso ya digu nya ado so ani ama bebre enti ye market fo no ye ni awudi fo ya baako because ani ama no ya poison dada sa enuro no mpanimfo mo animu a ye hia bia mo Ghana ye sramo babia efri babia mo nsa ma ne nko na yen se na ne ye adwuma ne tete mire mo no ya hima afo ni omo je ye me ye ne pepepe ye sramo na kidri yare na aba enam sani ama we so ana ama na ba ye sramo enju hwe dwadini ye okura bode wabna prachum etina so okura bode o no wose bode no wo mutumi ye ne kama na ye kama nuru a mudi gusu nti wo mo adwadifo ne ka ho ena ebi mutiri mu adin wo mu ku ye di nuru no edigusu. But the question is, why ne kraba ehini ese ye hwese efa ne yusu ni ye why ne be monitor? That is the big question. FDA, Ministry of Food and Agriculture. Ewe adwuma yo. Kwabena? Akokoa. Yeah. Araho. Araho papa. You were talking of bananas.